Bwana Yesu asifiwe sana. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro ibice 21 umurongo wa 14. Itangiriro 21 umurongo wa 14. Haravuga ngo Aburahamu azinduka kare kare yenda umutsima n'imvuba y'uruhu irimo amazi abiha Hagari, abishira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana, aramusenda, avayo asezerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvuba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru caho, aragenda yicara amwerekeye amuhaye intera nkaho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. 17 haravuze ngo Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, marayika w'Imana ari mu ijuru arahagarara, ahamagara Hagayi aramubaza ati, ubaye ute Hagayi? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu, umufate amaboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Haleluya. Mugire umugisha, mugire n'amahoro. Turabaramukije aho muherereye hose, ukuboko kwiza kw'Imana kubabeho. Amazina ni Evangeliste William Muyobokimana mu Rwanashaka, dutuye mu gihugu ca Kenya, ariko uyu munsi ndi mu gihugu c'u Rwanda, niho ndimo nkora umurimo w'Imana ku Gasaraba Kanombe. Dukora kuwa 4 guhera saa 5 kugeza saa 10 z'umugoroba, hanyuma ku cyumweru ho dukora ku cyumweru nyine guhera saa 8 kugeza saa 1 z'ijoro. Aho niho turimo dukora, turimo turakorera muri ministeri bita ngo ni Favor Fellowship Ministries. Aho niho turimo dukorera umurimo w'Imana. Hanyuma ushobora kwifuza kuza gufatanya natwe, dushobora kukuyobora kuri izi nimero, ni 078 6 7 7 2 2 2 3. Imana y'amahoro rero ibane namwe aho muherereye hose, ukuboko kwiza kw'Imana kubabeho. Ntabwo turi butinde, iri ni ijambo ryacu ry'uyu wo kuwa mbere, nifuje ko tuganiraho gato. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo witinya. Witinya. Iryo niryo jambo nakuzaniye muri iki gitondo, witinya. Imana yahamagaye Ibrahimu, imuhamagara ari mu gihugu ca Uri y'Abakarudaya, imuhamagara afite imyaka 70 y'amavuko. Imuhamagara araza n'umugore we Sara, batura mu gihugu c'i Kanani. Bageze mu gihugu c'i Kanani, Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yaratunze cyane. Aburahamu mu buzima busanzwe yari umucuruzi, yacuruzaga ubwoya bw'intama, agacuruza na silver. So abantu bagomba gukorera Imana, ariko n'abacuruzi bakorera Imana. Aburahamu ntabwo yari umuhanuzi, nasomye inkuru ze nyinshi cyane, ariko Aburahamu yari umucuruzi, ariko akorera Imana, ari n'umucuruzi. Kera muri Kongo twajaga kurunguruka mu zobo, ahantu bimbaga ibisima, bimbaga zahabu, wagera iwanyu bakabahagarika. Twari tuzi ko iyo mirimo ari y'abantu runaka, ariko nta murimo utakora ukorera n'Imana. Waba umusirikari ugakorera Imana. Tuzi abasirikari benshi bubasha Imana, bakoreye Imana. Waba umwami ugakorera Imana. Dawudi yari umwami akorera Imana. Waba umukozi wa leta ugakorera Imana.
Daniyeli yari umukozi wa leta, ari gavana, akorera Imana. Waba umukire ugakorera Imana, waba n'umukene ugakorera Imana. Nta pozisiyo n'imwe utakorera mu Imana. So Aburahamu rero we yari umucuruzi, kandi uri busy, yari umucuruzi. Aburahamu yacuruzaga silver, agacuruza n'ubwoya bw'intama, kandi ayo moya yacuruzaga yavaga no ku ntama ze just. Aburahamu yagiraga na groupe y'abantu bamurwaniriraga, abantu barenga 300. Wibuke umunsi aje gutabara mwene Seroti, avuye kumutabara, Bibiliya iravuga ngo yanyaza abo bari bateye Loti zabo. Araza ageze mu nzira ahura n'umugabo bita Melisedeki, umwami w'i Salemu, ngo afata kimwe mu 10 cy'iminyago, then agihereza Melisedeki. So Aburahamu urumva yari akomeye, yari umucuruzi ufite n'amabodyguard menshi cyane, yagiraga itsinda ry'abarwanyi rigera muri 300 yishura ku kwezi. Aburahamu yari umukire cyane. So ariko rero muri ubwo butunzi bwe yari afite ikibazo n'impfa. Ninde muntu uzansungura, uzantsimbura agasigara muri iyi mitungo? Ico ni ikibazo Aburahamu yahoraga yibaza iwe n'umugore we Sara. Hanyuma Imana yarabasuraga ikababwira ngo Aburahamu muzagira urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja, muzagira urubyaro rungana n'inyenyeri zo ku ijuru. Ariko ibyo byose ntibyamubuzaga kwiheba. Ndavugana n'abantu bagushijwe n'amasezerano. Hari abantu bamaze kwiheba bagushijwe n'amasezerano. Imana yavuganye nawe imyaka ibaye myinshi. Aburahamu nawe isezerano ryaramugwishije, kugeza ubwo umugore we Sara amwicaje iruhande akamubwira ngo mugabo wanjye, maybe warumviranye, ati nge naribonye kuko nge ntakibyaye ku myaka 90. Nta wundi muntu yigeze yumva waba warabyaye ku myaka 90, haba muri Bible haba no mu buzima busanzwe. Ikintu rero, hari impamvu nyinshi dufite zo gukomera, hari abantu bameze nkatwe twasomye inkuru zabo Imana yagiriye neza, dushobora gufata iyo reference ikatubyarira ibyiringiro. Sara we nta muntu yari azi wo ku myaka 90 waba warabyaye. Ndavugana n'ingumba zigejeje imyaka 90. Wofata iyo story ya Sara, wogendera kuri iyo story ya Sara ikakuremera ibyiringiro. Ariko Sara we ntiyari afite icitegererezo. Abwira umugabo ngo mva mutwara, nidupfa ninde muntu uzasigara muri iyi mitungo yacu? Uragira ngo izafatwe n'abantu tutazi from nowhere? Aramubwira ngo no kugira inama, uzara umwana w'umuhungu hanze cyangwa w'umukobwa, ariko uzara umwana hanze, hanyuma uwo mwana azasigare muri ibi bintu byacu. Iri ni ijambo Sara yavuze nyuma yaho yari yarumvisha amajwi y'Imana ibabwira ngo bazagira urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja. Ariko kubera igihe cyari kibaye kirekire, intervale yari ibaye ndende, Bibiliya iravuga ngo akashindwa kuvumilia akavunjika moyo. Nawe uri kunyumva, Imana yavuganye nawe ariko bitinze gusohora. Imana yavuganye nawe ariko urugendo rubaye rurerure. Imana yavuganye nawe ariko ibyo yavuze urimo urareba ukabona biri gutinda kuba. Nshuti yanjye, ihangane. Imana ntibesha. Yabwiye Yeremiya ngo Yeremiya urimo urareba iki? Yeremiya aravuga ngo bonye inkoni. Imana yamubwira ngo uroye neza, urebye neza, ngo kuriya niko ndindi ikintu navuze. Nubwo ucitse intege, nubwo wihebye, ntabwo bivanijeho icyo Imana yavuze kuri wowe. Bibiliya iravuga ngo Sara akonvenka Iburahimu abakonvenka. Iburahimu arashaka
hanyuma azana undi mugore. Ntiyashatse komte, yinjirira umukozi wo mu rugo bita Hagayi, ngo Imana ibaheza umwana. Hagayi arasama. Sara abwira umugabo ati ntureba, ariko Hagayi abyitwaramo nabi. Hagayi asuzugura Sara. Sara ikicari ikigeragezo Sara yizaniye. Inshuro nyinshi tugira ibigeragezo, ariko iyo dutekereje neza dusanga tubifitemo uruhare. Iyo dutekereje neza, ubundi habaho ibigeragezo bitatu. Habaho ikigeragezo Satani azana, habaho n'ikigeragezo Imana nayo ubwayo iguha, hakabaho n'ikigeragezo nawe ubwawe wizanira. Reka nkubwire ikintu ucirukana ibyo bigeragezo. Ikigeragezo wewe ubwawe wizaniye kivanwaho no gutekereza. Wowe ukongera ukitekereza, ukitekerezaho, ukikosora. Ikigeragezo Satani yazanye kivanwaho no gusenga. Iyo twiyirije tugahamagara Imana, kiriruka. Ikigeragezo Imana yazanye ubwacu tikivanwaho nuko watekereje, tikinavanwaho nuko wasenze, kivanwaho nuko ubwacu ico kigeragezo. Kuko ikigeragezo Imana izanye kiba cenda kukuvana ahantu wananiwe kuva, ngo kiguterure kigutereka aho wananiwe kugera. Ikigeragezo c'Imana kiza ari support, ari amaguru yo kufungira ibyo bintu byose wewe ubona ko byari bigufitiye umumaro, bigatuma uguma kwizengurukaho. Imana ikohereza ikigeragezo, utwo turira twose tugafungwa, hanyuma ukimuka ukagwa muri destination yawe, kuri destin yawe, ukagwa ku c'Imana yashatse kugeraho. Ndagira ngo ico kirumvikanye neza. So iki kigeragezo ca Sara, ndakeka ko Sara ari we wari wacizaniye. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo Hagayi asuzugura Sara. Sara arasuzugurwa na Hagayi, arasuzugurwa. Bukeye Imana yibuka Sara. Sara abyara umwana witwa Isaka. Hanyuma kuri anniversaire ya Isaka, Bibiliya iravuga ngo Imana yaributse Sara, nawe yarabyaye, ngo akora umunsi mukuru, ngo abona Ishimayeli arimo arabyina. Bible iravuga ngo abwira umugabo we ngo fata Ishimayeli na nyina Hagayi ubirukane sinzongere no kubabona. Bible iravuga ngo Aburahamu ngo ananirwa kwirukana Ishimayeli na nyina, ngo nijoro marayika w'Imana araza, ngo Imana ibwira Ibrahimu ngo mvira ico umugore wawe avuze, wirukane Hagayi n'umwana wiwe. Bible iravuga ngo mu gitondo ca kare Aburahamu ngo afata igicuma co mu ruhu, amenamwo amazi. Kera bamweraga amazi mu mpu, ashiramwo amazi, ngo afata n'umutsima awuhereza Hagayi. Nta wundi mutungo. Bibiliya ntivuga ko yamuhaye silver, ntivuga ko yamuhaye igishoro, ntivuga ko yamuhaye intama. Ivuga ibintu bibiri, amazi n'umutsima. Bibiliya iravuga ngo Hagayi baramwirukana, arasohoka aragenda, ngo ageze mu butayu. Haleluya. Ageze mu butayu ari wenyine n'umuhungu wiwe Ishimayeli, bari mu butayu. Y'amazi barayamwa arashira, bwa bugari baraburya burarangira, inzara iramufata, nta muntu afite abwira. Ari mu ceregati mu butayu wenyine, mu mucanga kuzuba ryinshi cyane. Umwana wiwe akashikwa na kiu. Bible iravuga ngo mutoto akaanza kupiga kelele, ngo mama we yitegereje umwana, ngo afatwa n'umwuka w'agahinda. Nta muntu ari butakire, nta muntu ari bubwire, nta muntu uri bumutabare. Ari mu ceregati ca wenyine. Nawe uri kunyumva, sinzi icerega turimo, sinzi ubutayu urimo, nta muntu wakwiyambaza, nta n'uwagutabara. Ariko ndagira ngo nkubwire Imana uyu mugoroba cyangwa iki gitondo, bitewe n'igihe uzakurikira iyi video, ngo Hagayi ngo yigira inama. Aravuga ngo umwana wanje ye gucikanira mu biganza byanjye. Ngo aramufata ngo amushira munsi y'igihuru, ngo aje ahantu nk'umuntu yafora umwambakarasi, ngo nawe aja mu kindi gihuru hirya. Ngo kwari ukugira ngo umwana adacikanira mu maso ya mama we.
ngo kwari ukugira ngo atabona umwana acikanira mu biganza bye. Uyu ni umwana w'umukire Iburahimu, ni umwana w'umukire, ni umwana w'umukire cyane, ariko ugiye kwicwa n'inzara. Ugiye kwicwa n'inzara. Reka mbabwire mwa bantu b'Imana, Imana itabanye na connection ufite tibizakubuza kurira. Bible iravuga ngo Hagari ngo aja hirya, ngo ahantu umuntu yafata umwambi ngo akawufora. Bible iravuga ngo aja aho hantu kugira ngo afore umwambi, ahantu wafora umwambi kugira ngo atabona umwana we ngo acikanira mu maso ye. Bibiliya iravuga ngo afatwa n'agahinda ngo atangira kurira. Ngo atangira kurira, nta kindi kintu yarasigaranye, yaramarira gusa. Mwumve mbabwire mwa bantu b'Imana mwe, Imana ijya yumva agahinda ko mu mutima. 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 Bibiliya iravuga ngo arimo arira, agahinda ke karazamuka mu gihe cyo gusenga, ngo amasengesho azazamuka. Bible iravuga ngo aririra Uwiteka ari mu butayu, ari mu butayu wenyine, ngo isengesho rye rirazamuka, ngo Uwiteka areba agahinda ko mu mutima wa Hagari. Imana ibwira Hagari ngo Hagari, ngo ijwi ry'umubabaro ry'umuhungu wawe ryangezeho. Ijwi ry'umubabaro w'umuhungu wawe ryangezeho. Ijwi ry'umubabaro w'umuhungu wawe ryangezeho. Ngo reba umusozi urimo uradudubiza amazi mu butayu. Imana izidudubiza amazi. Ngo reba mu butayu, ngo iriba riradudubiza. Aya si amazi ya Aburahamu. Aya Aburahamu yari yashize. Hari iriba rizanwa n'umubabaro. Ijwi ry'umubabaro, ijwi rivuye ku gahinda, riza rigera kuri data. Data akaza agafungura iriba. Imana ibamera umugisha. Aburahamu iri riba sirya, amazi ya Aburahamu yari yashize. Mwumve nsoze, munumve 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 nsoze. Amazi ya Aburahamu yari yashize, umutsima wa Aburahamu wari washize, impamba y'abantu zishira, ariko Uwiteka akadudubiza amazi. Imana ibampera umugisha. Imana ifukura iriba. Imana ivugana na Hagari, iramubwira ngo umwana wawe azakomera, umwana wawe azagira amaboko, umwana wawe nzamurutisha benshi. Imana ikumpera umugisha. Imana ikumpera umugisha. Abakomoka kuri Ishimayeli ni benshi gusumba abakomoka kuri Isaka. Isaka yabyaye abahungu babiri, Esawu na yabyaye Esawu na Yakobo, ariko Ishimayeli yabyaye abahungu 12. Ejo nzababwira abahungu 12 ba Ishimayeli. Tugiye kwinjira mu rubyaro rwa Ishimayeli. Imana ikumpera umugisha. Ukeneye kumenya urubyaro rwa Ishimayeli ngweze details. Abana ba Ishimayeli n'ingene Ishimayeli yakomeye ku isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana riri gusangaho Iburahimu yakujugunye. Mu izina rya Yesu ndagusengeye, kandi nimba utarakora subscribe cyangwa ugusharinga bikore, kugira ngo video yejo tuzinjira mu rubyaro rwa Ishimayeli. Imana ikumpera umugisha. Shalom shalom, turabakunda.